Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam. Hindi iba sa Salmo 147, versikulo 3. Dagiti na upay, paragsakan na, kat bedbedan na, dagiti sugat da. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay na! Congratulations kada kayo adwa ka ni Tony. Welcome to the club, ako nada. Agyaman na tari. Ay na sis, maragsakan na. Tada kayo mutlang ka ni Tony tinagkatuluyan. Talaga anito, niti kayat mo para kanyak Talaga, bagay kayo adwa. Nagsingpat kan responsable a lalaki. One sis, iso dagita ang galad ti kinayat ko kenkwana. Talaga saan ang mailimot ti kinaragsak mo Dolor. One sis, talaga nakaragragsakan ka. Ape, asaan ko makita ni Hector? Napanangalay ti drinks mi. Kastagayam. When? Oy, Dolor. Di mo kunaan nga ag-report ka adagos EJ office. Saan? Nag-file ak iti leave, aging nga akin se. Ay, kunak Ngamin, work ka holy ka unay, sis. Uy, i-enjoy mo mat ati post-wedding moments yo adwa. Syempre. Ay, kaya't ko ati madan adagos iti anak. Ay, katuan O sige, mapan mo mat kita ang dagiti daduma at tables. I-entertain mo dagiti daduma. Na-traffic ka mat dito Basta okay kayo ka ni pare Hector, Wan, di ka di madanagan. We will find our way. Lakay, ada imagakan ka. Naimbag adamag. Anya day tabakit. Imawag itay ni Dolor. Anya ti ko na ti anak ta. Ay nakaragragsak lakay. Ngamin, adda ka nun agpitpitik iti saklulo na. Anya, kayat mo asawan masikugan ti anak ta? Ewan lakay. Ay na, nasayaat nga rod no kasta. Makita tamiten ti apo ko taki ni Dolor. Intaban kit di sarungkaran ti anak ta inton Domingo. Ay katuan abakit. Mailiwak meten iti anak ta. Ay, mangtiliw kanto iti upa. Taiso ti ipasarabo ta kadakwada. Sige. Piliyak to tay kalukmagan. Paborito kat ni Dolor ti tinulaan na iti bamanog. Tony, uring ka. Apay ka di bagay. Tinga trabe. Maturo ka kidin. Tony, pangaasim ta. Bumahon ka. Yamin, ag-pleading ak metan. Anya, ni. Ag-bleeding ka. Itaray na kidya ospital. Itamot lang. Oh, bakit? Nakaringkan. Anya ti ko na ti doktor. Si marongkar ti doktor itay. Ngam nakaturog ka. Isuasaan kan ariniing. Kastagayam. Bakit? Sigun iti doktor. Okay lang ti sikog mo. Naimbag ka no. Tanay-taray ka adagos dito ospital. Nasken ka nung bed rest ka. Critical ti panagsikog mo. Bakit? Lakay. Wen bakit? Nasken niya aglive ka iti 2 bulan. Aging gamay pas ngay mo ti anak ta. Sige. Kasta ti aramidak. Pare Tony, kumusta ni Dolor? Okay matan, mare. Nasken lang agbakasyon iti 2 bulan. Aging ga makapagpas ngay. Kasta ka di? Wan mare, isumat ti bilin ti doktor. Critical nga min ti panagsikog ti asawa. Ay. O sige, umay kon to bisitaan ni Dolor. Kaya't kumot akumustaan ti gayam ko.
Mami, nagimas dito yung luto masida. Siyempre, anak ko, amok a paboritong ti insigang akar ni ti baboy. Kitaam ti tiyan ko, mami, oh. Ado tinakan ko. Very good, anak. Ado ti sindakan na tong mami. Nakitam ka di? Wan anak ko, nakita. Kat, husto day tang aramidam. Ngamin, tinatang, papigsaan na ti salon at mo, anak. Mami, nalpasa ko na nangan. Mabalin ka din na pumanawak? Okay. Ngam, anya ka din di insurok? Sakbay a pumanaw ka iti table? Ibagat excuse me, mami. Very good. Mabitla ang uminom ka iti danom, ha? Okay. Oh, daytoy anak ko. Uminom ka. Agyaman ak, mami. You're welcome, anak. Daddy? Oh, Benjo anak. Anya ka diti masapol mo? Daddy, kahit ko mga gayayam tado i-assemble ta ko matiginatang mga robot ko. Adda mo aramidam iti computer mo. Mabalin ko mat niya sarding tararamidag anak ko. Tapno makayayam ta adwa. Talaga, Daddy? Wen, anak. Ay, Basta si katagkid daw. dayti Daddy, oh. Imot ko dagiti toys ko, robot. Ngam, sakbay nga gayayam ta anak ko. Salud-sudek no naaramid mo dagiti assignments mo. Daddy, naramit ko aminan. Nagpaisuro akin ni Mami. Nasayat no kasta. Hala, agay-ayam ta nga ro din. Bakit? Nakaturog ka din ni Benjo? Wan, nakaturog matan. Nakaturog matan ti adi na. Amom dyan ta. Nagsaririt si ka. Natulnog, kan nalailo pay. Inawis nakitay. Nagay-ayam kami iti robot-robot. Ay na, reng-rengan nakngarod itay. Tapno tulungak ang mga ramid iti assignment na. Magagara na makiayayam kan ka. Kaya't nangamin atulungak ang mga simbal iti baro a robot na. Kat itay, pinabos uyak mat Kat iso aday jay. Masurutan na ti lesson na ijay school. Ay na, maragsakan na ngarod iti na ibaga ti teacher na. Tanalaing kan attentive ni Benjo iti klase ta. Sapay ko mata-mata ginayon day ta agalat ti anak ta. Huwag niya rod bagat. Sige, aginanatan. Dolor, dahiti dagiti documents akasapulam. Pinirmaanan ni boss. Agyaman na, tere. Ay, adagayam ni Benjo. Umasidag ka dito inakong, taikis mo ni Ninang. Hello, Ninang Terry. Ay na. Nagsweeten ti inaanak ko. Saan laakis ti impay na. At dapat ti tight embrace na. I love you, Ninang. I love you too, Benjo. Isurot ko kano, takayat na ti agpapukis. Total, awan mo ti klase da ita. O, sige balong. Siya kung timangtad iti pagpapukis mo. Thank you, Ninang. Bakit? Imawag ni Dolor itay. At da kano selebrasyon na maangay ijay balayda. Kastaya. Wen, first honor kano ni Benjo nga apo ko ta. Ay na, naglaingan. Maragsakan na nga raud. First honor ko naman. Hala, mapantangarod lakay. Kayat ko akablaawan ti apo ko ta. Benjo apok, kablaawan ka. Gaputa si ka ti first honor. Thank you, Lola. Daytoy ti regalo mi kan ni Lolom. Ha? Anya dayto, Lola? Lukatam apok, takitaem no anya ti linaon na. Sige. Wow! Baro a t-shirt kan pants, Lola. Magustuam ka di apok. Lola, magusto ak launay. Agyaman ak nga rod no magustuam. I love you, Lola. I love you, apok. Ay na, naglailo kan aya. Benjo apo, lalaingam ti panag-eskwela ma.
Wen lolo, Agdengeg ka iti maestram. Dinggem dagiti isursuro na. wen lolo, aramida ka kanayon dayta. Nasayaat. Kat dito'y balay, tulungam ni mamim ken ni dadim. Aramidam dagiti trabaho akabaalam nga aramidan, ha? Wen lolo, isursurunak ni mami kadagiti rumbang nga aramidag. Talaga? Wen lolo, tultulungak pa ni mami nga aginnaw Kasta tinasayaat nga ubing. Lolo, umay kayong tumanan sumarungkar Uwe na po, di ka madanagan ta sa rungkaran da kayon tumanay. Tony, mapatay ka ospital ni sentro. Na-aksidente ni Benjo. Anya! Nadalisan ni Petra Kitty Highway. Sige, Dolor. Agrobata kita matlaing. Tawanin ni Benjo. Sana nalasatan ti operasyon na. Dolor. Kasla kayat kumatan ti matay. Gapo iti napasama kiti ipatpatag ko nga anak. Saan, Dolor? Patib karam ko mati pakinakam mo. Tunay, kumusta ni Dolor? Di na kayat ti mangan tatang. Saan ka no ang mabisin? At dalatan iti silid niyag sang sangit. Ala, andi ngayam ti asawam. Nalaos unay ti ladingit na. Gapo iti napasama kiti inauna nga anak yo. Di na pa yan maasikaso dagiti anak mi tatang. Ni baby. Ken oray ni Gigi. Ket sapulin na ti inana. Kasano daytan? Kasimet dagiti ubeng. Diyak nga rodin amo na niya taramidag tatang. Siya akong ti mga asikaso ka dagiti ubing. Bakit? Nas ka natulungan ta ti anak ta. Wen lakay. Kaasimot ni Tony, kandagiti apo ko ta. Nabaybayaanan ni Dolor ti bagina. Di na kanungarod kayat timangan, kenturog at turog. Nasken nga agunay taitan. Sakbay amala daw ti amin, bakay. Wen lakay. Amang anoan niya ti mapasamak ken ko ana, gapo iti kasta, nga aramiden na. Dolor, anak, inlutuan ka iti arroz kaldo. Mangan katap no ada pamigsam. Sana ka mabisin, nanang. Pangaasim anak ko, tamangan ka. Kitaem tabagim, nakakutkutungkan. Nanang, apay akastoy kaulpit ti biyak. Anak ko, adda dagiti panubok iti biyag tayo. Asaan tay amaawatan no apay amapaspasamak. Nagubing ti anak ko. Ngumapay api musay. Nalabit nga aging galaang hindi tatibiyag nga impaay ti Diyos kan kuana, anak ko. Diyak maaklon day ti anapasamak ka ni Benjo. Nanang. To ni anak. Inutan nga gipapaonag iti taraon ti asawam. Wen nga rod tatang. Ket agyaman nagkada kayo kin ni nanang. Ipasyar mo ko mati asawam. Tapno mailiw-liwag na ti sakit tinakam na. Ag-out of town kayaw. Da kamin kininanang yo ti makaam mo kadagiti ubeng. Sige tatang. Ibagak day ta kini Dolor. Pari Tony, kumusta ni Mari Dolor? Medyo okay maten. Mare, hagi papaunagan iti taraon ita. Ay, nasayaat mo't ano kasta? Wen mare, babain mo't lang iti tulong dagiti katugangak. Ket naalukoy da amangan, nya uray basit laeng. Maasyanak iti gayem ko, Tony. Sapay la ko mata makarecoveran. Wen nga rod, mare, kailiwan dagiti ubing mi. Nang nangruna kini baby, biroken na ni Dolor. Wen gayam, nadamag ko ngagpasyar kayo iti Bagyo. Wen mare, ipasyar ko.
Tapno makalangab iti presko nga angin. Kan tapno mailiwliwag na ti sakit tinagam na. Husto dayta, pare. Ikanyo matibagyo iti gundaway ang makapag-relax. Uray si ka, pare Tony. Kasapulam dayta. Isong agbakasyon kayo kit di. Nabannog ka din na magmag na bakit? Awan lakay. Agi na nataman pa'y basit. Sige bakit? Agtugaw ta dito eh. Aguray ka. Anya nga taday ti papel dito'y abay ko. May samit a map. Mapa dagiti mabalin a mapasyar diti Bagyo. Nabati siguro ti may sa turista day tabakit. Kita man ki di. No anya dagiti lugar a mabalinta pasyaran? Daytoy. Kayat ko apasyaran daytoy a simbaan. Sige. Kita am ti address na. Tagpay tulod tayo ti taxi. Lakay, agyaman na kiti anos mo kanyag. Dolor. Naamiris ko iti agkarkararagak idiyon iti simbaan. Anagbalinak anakapsot iti panobok iti biyag. Binaybayan ka ngagmaymaysa. Uray dagiti anak ta, nabaybayak nagtan. Naimbaglakit di, tanagbalin ka anatibkar. Para kada kami. Dolor, bakit? Agyaman ak ta naka-amiris ka matlaeng. Uwan, lakay. Kat aklo ti kinapod no. Ani Bencho. Kat nagpatinggala ang ijay ti biyak na. Nga oray pa'y. Ubing pa'y laang. Kat agyaman akmat iti Diyos. Gapo tayo so tinang benda iti sugat iti pusok. Gapo iti ipupusay ti anak ta. Ti Diyos ti amin tayo. Kat isula ang ti mangagas iti anyaman a sakit nga itdan. Ti panubok iti biyag. Iso ti manglingligay kan mangtad iti tibkar kada tayo. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na imbag nga oras kada kayo